Ovo zemljište je koštalo samo $1, a donosi milijarde. Južnoafrički startup Renergen kupio je 2013. prava za proizvodnju i istraživanje na travnatim poljima u blizini Virginije za samo $1. Očekivali su da će pronaći male rezerve prirodnog gasa koje bi mogle da stimulišu rudarenje u blizini, ali su testiranjem sastava gasa iz dve zarđale cevi pronašli enormno visoke koncentracije helijuma. Problem je u tome što su globalne cene helijuma nestabilne, zalihe su nestalne, a gas se proizvodi u manje od 10 zemalja širom sveta. Pored naduvavanja balona, helijum ima brojne komercijalne primene. Kada se kondenzuje u tečni oblik, može se koristiti kao komponenta za hlađenje u proizvodnji mikročipova i radu magnetne rezonance mašine koja spasava živote ljudi. Imali smo skromne aspiracije da postavimo malu gasnu centralu koja bi mogla da snabdeva obližnje rudnike sa nekoliko megavata. Nismo imali pojma o obimu i prirodi ovog helijuma svetske klase, rekao je glavni operativni direktor te kompanije Nick Mitchell. Kompanija je prvi put uspešno proizvela tečni helijum iz postrojenja u januaru 2023. i nada se da će početi sa komercijalnim radom u narednih mesec dana. Ono što Renergenove rezerve prirodnog gasa čini posebnim jeste neobično visoka koncentracija helijuma. Izvršni direktor kompanije Stefano Marani tvrdi da je prosečna koncentracija 3%, a da na nekim mestima dostiže i 12%. Poređenja radi, Sjedinjene Američke Države, koje su najveći svetski snabdevač helijumom, imaju prosečnu koncentraciju od 0,35%, a Katar samo 0,04%. Izvor: Novosti.